Moapostolo Paulos, o be a na le Silas. Ke re Moapostolo Paulos, o be a na le Silas, motseng wa Filipi, o be a le motseng wa Filipi, toronkong ya Rama. Paulos le Silas ba ile ba tshwara toronkong ya Rama. Paulos le Silas ke re Moapostolo Paulos o be a tshwere toronkong ya Rama. A na le Silas Moapostolo Paulos a na le Silas ba tshwere moragonyana ga gore Paulo a dire metlholo. Paulos o le a dira motlholonyana fela. O be go le mosadi kerekeng motseng wa Filipi, o be go le mosadi toropong motseng wa Filipi. Mosadi o a boeletsa a re banna ba ke ba Modimo, a re Moapostolo Paulos ke wa Modimo. Paulos o na le Silas ba tsena motseng wa Filipi. Paulos le Silas mosadi o bidiwa Lydia wa rasa wa Toria. A re banna ba ke ba Modimo, a re banna ba ke ba Modimo. Tlhokomela ngwaneso, mantswe yana a kgopisa bagolo ba tempele, mantswe yana a kgopisa bagolo ba tempele ba tsenya Paulos le Silas. Moapostolo Paulos a na le Silas e ba le tronkong ba rapela, banna bana ba rapela. Menyako ya tronko ya bulega, menyako ya tronko ya bulega. A merapelo Paulos ba rapela. Moapostolo Paulos le Silas o na le tronkong ya Rama. Moapostolo Paulos a le tronkong ya Rama wa rapela. Moapostolo wa rapela tronko ya bulega, tronko ya bulega. A re bona modisa magolegwa o a sia, modisa magolegwa o a sia. Paulos famisi, Paulos Aristoprete, rapela ngwaneso, rapela ngwaneso. O ka ba o le botshware mošomong wa gago, o ka ba o le botshwarong, o ka ba o le botshwarong lelapeng la gago. Rapela ngwaneso, Moapostolo Paulos o ile a rapela a le tronkong ya Rama, menyako ya tronko ya bulega. Moapostolo Paulos a na le Silas ba ile ba rapela. Moapostolo Paulos ba ile ba rapela. Menyako ya tronko ya bulega, menyako